Gili. Noi, lingaw na to. Ha? Kaibo, asidi pura ina loisalabe. Hello mayam, welcome to my blog. Ado ngasi mayam ay ngarang nahande video taw namde. Ado ngasi ay tawre malam ngarang nahande kay ay ni ay su adum hauna yamna namudana ay paung na layure. Ado ay jumda tay kada de thokte namudana. Ado mayam ngasi do su ay khon che mayam loina tabada khangam gani ko khon ji su yamna ngai te ba. Ado mayam ngasi kay tawbani video sa haidi ay jumda kana su daite chak thong su ay thong la gini. Ado mayam su jeng yang ala ke chak thong bodo. But ado gay ko na ko ay lowling ko mai lowling chak ya ba. Ado ay lowling bodo kha try taw nya ba khamba mayam. Ado mayam loina chatna yang bidana si ado ko mamai su ko mamai su lowling ni ado lowling bodo mayam loina yang bidana si mayam kana lowling ba hey please kana comment to bidamo and lowing ba se malap ay ahamba try taw dunya ba mayam mamaga su khara ling binaro si ado yang alake loina ako mamai lingi mayam loy pele si ti nong chura bunina labuk su yang alake Asina loro tujuh mana ngasi ari orto oi kaino jonggol nanti kinonggo panda ha asu kumdara age do mayam ai ji ling bagi kum dia ba mayam ai let's go ai santai telon kai di katano ni yam kakak ai lu ai tali mayam mai paro mai pare Noi, lingaw na to. Ha? Kaibo, asidi pura ina loisalabe khara matik se noi loisalo. Ha? Hani ne? Okay. Aina ninyo de wahaning drawari. Loisalo ha? Mayam ai huji jum chale aba. Lau che ai lingba himan gina imana tali chalo hai jum chalaga jumi thok taw sai jum mayam lak su lai di ye ni jum chalaga ai chak su thong la gi ni mayam chak jum do kana su lai taw na jumi thok gi taw la gi na adu gi ai jum chale mayam jum chalaga kai thong gi nai di adu di mayam loina yang ju do loina yang ju mayam sina mayam hawai ni kra hairaga mayam tu thau se jam hai do nga to ge thau se khara san gi sunu hapo sini wo lo gili mayam pa mulala ya gili do ko na morok lay morok chalo plus morok kara lay ya chalo ana kan to mayam ase sumaya oya di khalo mayam hautro me na to sumana kara ni o mayam hawai se ai gi camera sina mayam yeng boda kara fajara maroi ko adusu ai di ubada mayam chakala me jesi ngak smile lagi sunu se thum thae mayam thum se yang na thau na ta di karan taw ni se ni o se sauraga mayam lore chak ti lore bang sana jang he lore
thank you for watching mayam ado ai blog se mayam sangandre ado blog se ai content phangdana mayam sum ai ngasi video se tawrak pani ado mayam please support tawbu and subscribe and like tawramo mayam video se loisalage bye.